Kahima nong klau kum shibenta jong ka jingrakhi ya ka jingdap sanspa snam jong ka jingya lenti kahima na do belaseng ya ka haus snam syajar sanspa arpusau na lor ki babun ki program kala pelong ru ya ka lumpung ya lek kai football bala tip kum ka Quincentennial Jubilee Championship Cup knockout football tournament ha ka ba ki kinhun ki bajam na ki pratali ki interzone knockout football tournament bala pelong hakeleng kahima kin yo rung syakani ka lumpung ya lek kai football ki pratali ki kinhun ki bala yorong shaka Quincentennial Jubilee Championship Cup ki kinthop ya ka Multicard SC na Nongklau Zone ka Maunai SC na Maunai Zone ka Sotengkur SC na Light Dome Zone ka Pendeng Umyong SC na Mairang Zone ka Lao Siej SC na Dongki Ingding Zone ka Lai Artet SC na Nongkliu Zone ka Mapan Any SC na Kinshi Zone bat ka Patar Khama SC na Patar Khama Zone yakni ka Quincentennial Jubilee Championship Cup an pli perda ha ka Lai Tarik jong Naiwieng aja apsan Hamadan dom maulum Pendeng Umyong Mairang da usim ka hima nongklau upa im prekstar manik sim li ha ka jingadon lang usim kena ka hima upa im Keston Bell manik sim li ki menteri berkiri rong ba ka hima ha ka ni ka sgi pli ka jingakun ya ka quarter final ka benengkong kan long hapeng ka Lao Siej SC na Dongki Ingding Zone persya ya ka Pendeng Umyong SC na Mairang Zone ha ka por RBG mensingi Kakunhun ka banyo Korea ka nam ladu ha ka Quincentennial Jubilee Championship Cup knockout football tournament kan yo Korea ka song pisa ka balong sanpau hajar tingka ringkat ka trophy kat ba ka kunhun ka bawan ba ar kan yo Korea ka song pisa ka balong arpusan hajar tingka ringkat ba ka trophy